coba belajar ada mbak. Ayo mama tuan rumah, ibu tuan rumah, Pak Haji mangga. Iku joget ae, orang belum sawer sing awan. Wah, bocahku. Wis langka harapan bakal demenan maning. Gara-gara cinta pikir seneng jadi pusing. Mikiri kerjaan, mikiri panggilan. Cinta hianat sampai manjing tahanan. Padahal asale dheweke sing ngawiti, nang apa akhirnya sampai tega nyakiti. Apa karena harta, apa karena wong tua, apa karena tangga, apa sih pihak ketiga. Wis langka harapan bakal demenan maning. Mama tuan rumah, Mimpi tuan rumah, Mimi Erni, Mimi Erni, Kang Barjo, sedulur KB wong Kertanegara. Tarik buat bos. Hey. Lara awak ake tambane, lara ati angel obate. Aduh aja nemen-nemen, senajan wis ora demen. Dalan. Putus Bang Angel rapi. Iku sih soal biasa. Pai Fitri, ya penjara, Pai Fitri, pantes mancing penjara. Padahal asale Papai Fitri sing ngawiti, nang apa akhirnya sampai tega nyakiti. Apa karena harta, apa karena wong tua, apa karena tangga, apa sih Papai Fitri. Wis langka harapan Papai Fitri disawer maning. Ayo Papai Fitri maning, sing lagi jadi raja sehari. Bangga bos kelana muda, Kang Wadres. Tarik buat bos. Hey, hey. Lara awak ake tambane, lara ati angel obate. Aduh aja nemen-nemen, senajan wis ora demen. Cinta korban harta, iku sih soal biasa. Lanang suka wadone nrima, beli pantes manjing penjara, beli pantes manjing penjara. Wis langka harapan bakal demenan maning. Gara-gara cinta pikir seneng dadi pusing. Mikiri kerja
khianat sampai mancing tahanan. Wis langka harapan bakal demenan manis.